ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገደስቲ ዜናታትን ትንተናን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድመኩም ላይክ ምግባር ጀምሩ እናበልኩ መጀመርያ ኣብዚ ኣብ መንጎ ራሽያን ኣሜሪካን ዝፍጸም ዘሎ ንምቁራጽ ተኽሲ ዝግበር ዘሎ ዘተክነሱ ካልእ መንገዲ ክቕይር ከም ዝኽእል ዝመስል ዘሎ ኩነታት እስከናርኣና ክንከይድ በዚ ንጀምር Bring in Peter Zamayev, Director of the Eurasia Democracy Initiative, who joins us from Kyiv. Good afternoon. Thank you very much for joining us on the program today. What's the mood like where you are with this deal being signed in Saudi Arabia? Well, I think the mood is like pretty much more of the same. No one in Kiev believes Vladimir Putin is negotiating in good faith. And, actually it started to sink in for Donald Trump himself, who has acknowledged that Vladimir Putin is probably dragging out the time. He's not really interested in an immediate and genuine ceasefire, far less a full peace agreement. So far what we've seen from Vladimir Putin is that he is able to extract concession. እንታይና ንሰምዕ ዘለና እዚ ኣብ ስዑድያ ክግበር ዝቐኒ መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚኡ ዝግበር ዝነበረ ኣገዳሲ ዕላማ ናቱ ድማ ምቁራፅ ተኽሲ ክኸውን ዝኽእል ዝበሃል ዝነበረ ሙሉእ ምቁራፅ ተኽሲ እንተዘይተገብረ ዋላ ክፋል ናይቲ ምቁራፅ ተኽሲ ንክግበር ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብቲ ብላክ ሲ ዝበሃል ቦታ ኣብኡ ናፃ ምንቅስቃስ ንኽህሉ ወይ ምቁራፅ ተኽሲ ንክግበር ከም ዝተሰማምዑ ዝነግር ሓበሬታ ብወገን ኤውሮጳ ብወገን ዩክሬን ከምኡ ድማ ኤውሮጳ ፑቲን ካብቲ ምቁራፅ ተኽሲ ካብ ኩናት ጠጠው ክብል ድሌት ከም ዘይብሉ ኣብዚ እዋን እዚ ካብኡ ድማ ከመይ ገይሩ ከም ዘሳሕብ ዶናልድ ትራምፕ ከየኮረየ ወይ እውን ሕማቅ ከም ዘይስምዖ ገይሩ ከመይ ገይሩ ከም ዘሳሕብ ይፍትና ኣሎ ዝብል ትንተና ኣብዚ ናይ ኤውሮጳ ሚድያ ብዝለዓለ ደረጃ እዩ ዝዝረብ ዘሎ again ኤውሮጳውያን ሓንቲ ካብታ ትምኒት ናቶም ዘላ እንኮላ ዩክሬን ማለት እዩ ፑቲን ካብቲ ስምምዕ ከኣቢ ድሕሪ ኣብዩ ሽዑ ኣሜሪካ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ተቆጢዑ ኣብ ጎኒ ኤውሮጳ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ንክኸውን እዚኣ ሓንቲ ካብታ ዓብ ተስፋ ኣንቢሮምላ ዘለዉ ነጥቢ እያ ስለዚ ጸሎት ዝገብርዎ ዘለዉ ሰብ ፑቲን እምቢ ክብል ነቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ወይ እውን ነቲ ክግበር ዝኽእል ስምምዓት እሞ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ተቆጢዑ ኣብ ጎኒ ዩክሬንን ኤውሮጳን ንክኸውን እዚኣ ጥራያታ ተሪፋቶም ዘላ እምበር በቲ ካልእ ክእምንዎ ከም ዘይከኣልን ዶናልድ ትራምፕ ይፈልጡ እዮም ኦኬ after concession from the American side and apparently goodwill, lifting of sanctions that the Trump administration has been talking about without fully committing to any genuine concessions on his own. You can make an argument that the cessation of, war activities in the Black Sea actually works in Vladimir Putin's favor because Ukraine has actually engaged in a very successful asymmetrical warfare, hitting Russian warships in the Black Sea. And Vladimir Putin is obviously interested in that cessation, probably even more so than Ukraine, whilst keeping his ability to continue targeting our, urban centers. ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ናይ ብላክ ሲ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ እውን እንተኾነ ንፑቲን ዝያዳ ስለ ዘገድስን ስለ ዘረብሕን እምበር ናይ ብሓቂ ሕገታት ገይሩ እዩ ነቲ ስምምዕ መፂኡ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ይብላ ኣሎ ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተገበረት ምዕራፍ ከምዚ ዓይነት ኣሉታዊ ስእሊ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ዋላ ሓንቲ ከምዘይተገበረ ፑቲን ዝእመን ሰብ ከምዘይኮነ ዝብል ዘረባ እቲ ሚድያ ዝያዳ ንዑ እዩ ፑሽ ትገብር ዘሎ እቲ ሜንስትሪም ሚድያ ብወገን ኣሜሪካ ይኹን ብወገን ኤውሮጳ ማለት እዩ ፑቲን ክእመን ኣይክእልን እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ተስፋ የብሉን the only thing is እንታይ ኦፕሽን ኣለኩም እዩ ትሕቶ እንታይ እቲ ኣማራፂ ማለት እቲ ኣማራፂ እንድሕሪ ፑቲንን ዘለንስኪ ናብ ጣውላ መፅኦም ክፈትሕዎ ተዘይኪሎም እንታይ እቲ ኣማራፂ ንዝብል እኳ ይመልሲ ዘየለ 3 ዓመት ተዋጊኣ ኣላ ዩክሬን ካብቲ ዝነበረት ኣበይ ደረጃ ወዲቓ ኣላ ብሕጂ 2 ዓመት ወይ ገለ ተዋጊኣሲ ነቲ ዓውደ ኩናት ክቕይርዎ ይኽእሉ ድዮ ኢሎም ተሓስቡ ዘሎ ኦፍኮርስ ከምኡ ተሓሳብ ናቶም ኤውሮጳ ከምኡ እዮም ዝብሉ ዋላ ዩክሬን ይሞቱ ዳ እምበር መን ፈልጥ እንድሕሪ እቲ ኩናት ተቐፂሉ ኣብ ራሻ ገለ ንዓቢ ተላዒሉ ንፑቲን ክቕይር ዝኽእል ረጂም ቸንጅ በቲ ናይ ቁጠባኡ ገዳ ንገብሮ ዘለና ገለ ኩሉ ተሓዋዊሱ ኮንደኾን ገለ ውፅኢት የምፅኣልና ይኸውን ዝብል እምነት እዩ ዘሎ እዚኣ እታ እንኮ ተስፋ ዘላቶም ነቲ ኩናት ኢሎም ኣፅዋርን ገለን ክቡ ዝገብሮም ዘሎ እምበር ዩክሬን ተዋጊኡ ንራሻ ክስዕሮ ዝብል እምነት የብሎምን ኮንደኾን ገዳን በቲ ገለን እቲ ናይ ረጂም ቸንጅ ሕልሞም ብገለ መንገዲ ኣብ ራሻ ይፍፀመሎም ምኸውን ካብ ዝብል ሓሳብ እዮም ዘለዉ ስለዚ ኩናት ክናዋሕ ወይ እውን ገለ ዝደልይዎ ዘለዉ ካብቲ ናይ ሰላም ምርጫ ካልእ ዝጥምቱ ዘለዉ ብሰንኪ እዩ ተስዋይ ዝኾነ ናይ ሰላም ፕላን እውን ክገብሩ ዘይከኣሉ ዘለዉ ቶም ኤውሮጳ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን بوغن أمريكا اسكي بوغن أمريكا كما يالو دونالد ترامب هانت مغلطي وصيو يلوم نيرم اسكسمو Donald Trump came with big promises. He said he'll end the war in Ukraine in 1 day.
It's been 55 days since he took office. Forget ending the war or striking a peace deal. They don't even have a ceasefire. So now the US president is having doubts. Donald Trump feels that Vladimir Putin could be dragging his feet, that he may not even want a ceasefire. The US president gave an interview. Listen to what he said, and I'm quoting, I think that Russia wants to see an end to it, but it could be... እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ መቸም ኣብቲ ግዜ ምርጫ ቀፃሊ ሓንቲ ግዜ ዘይኮነ ቀፃሊ እዚ ኩናት እዚ ኣነ ፕሬዚደንት ምስ ኮንኩ 24 ሰዓት ጥራይ ሃቡኒ ተወዲዩ ላብቲ ዋንቲ ይብል ነይሩ እንታይ ዝብል ዘሎ ሰብ እዚ እንታይ ዓይነት ማጂክ ዌፐን ወይ እውን ምስጢራዊ ሓይሊ ስለ ዘለዎ እዩ ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ተሃዲድ ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ ግን ኮንደኾን ገለ ነገር ገብር ኸውን ኢልና ካብ ምጥርጣር ግን ዓዲ ይወዓልናን ምክንያቱ ዓብ ሰብኣይ ኣብ 24 ሰዓት ክውዶ The Art of Deal ዝፅሓፍኩ መፅሓፍ እዩ እንድሕር ዝብል ኣሎ ስመይ ብገለገለ ሓይሊ ድህልዎ ኸውን ገለ ንብል ነርና ካብ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ድማ ወል ክልተ ወርሒ ቀሪብሎ ኣይኮነን ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ምቁራፅ ተኩሲ ንክገብር እውን ከቢድዎ ኣሎ እጂ ሓዳሽ ሓበሬታ ድማ ወፂኣ ኣላ ዶናልድ ትራምፕ ኢልዋ ኢሉ ኣብ ብሉምበርግ ወፂኡ ዘሎ እዩ ትራምፕ says it's possible Putin is dragging his feet on ceasefire ስለዚ እንታይ ኮይኑ ክስምዖ ጀሚሩ ኣሎ ንፑቲን ንትራምፕ እንኮላይ ፑቲን እግሩ ዝስሕብ ዘሎ ጠቕላላ ካብቲ ዘሎ ኩነታት ክወፅእ ኣይደልን ዘሎ ግን እግሩ ክስሕብ ዝፍትን ዘሎ ወይ እውን ብቐስታ ካብቲ ሲስፋየር ዝበሃል ክእለ ይፍትን ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት ንርኢ ኣለና I think that Russia wants to see an end to it but it could be they are dragging their feet ጂ ነቲ ኩናት ክውድኡ ኣይደልዮም ግን ቀስ ኢሉ ከም ዝውዳእ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ቀልጢፉ ክውዳእ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ እቲ ኩናት ስለምንታይ ይስቕ ድማ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ፀብለልትነት ስለ ዘለዎም እቲ ኩናት ቁሩብ ተፀኒሑሲ ኮንደኾን ዝያዳ ነደምዕ ንኸውን ዝብል ካልኩሌሽን ከም ዘለዎም ኣብቲ ግብሪ ድማ ይርይዎ ስለ ዘለዉ እዩ ድሮ እዚ ስምምዕ ሰላምን ምቁራፅ ተኩስን ካብ ዝበሃል ጥራይሲ ነቲ ናይ ኩርስክ ዝነበረ ቦታ ዝበዝሐ ክፋል ተቆፃፂሮም ኣለዉ ስለዚ እቲ ምንቅስቃሳት ናቶም እቲ ፀብለልትነት ናቶም ኣብ ባይታ ዝረአ ነገር እዩ ስለዚ ቁሩብ ትለይ ግዜ እንተበሊዑ ኣብቲ ምቁራፅ ናይ ተኩሲ ወይ ገለገለ ምብዛሕ ሞር ኣገዳሲ ንዓታቶም ንውሕስነቶም ክኸውን ዝኽእል ቦታታት ክቆፃፀሩ ዝኽእሉ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ዘሎ ግዜ ክበልዑ ይፍትንዎም ዘለዉ I've done it over the years you know I know I want to sign a contract I want to sort of stay in the game but maybe I don't want to do it I don't want to do it quite I'm not sure ማለት ቀልጢፉ ወዲዩ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝኽብር ከሎ መገረም እንድዩ ቋንቋ ድዩ እንግሊሽ ግን ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ መገረም ፕሬዚደንት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ቀልጢፈ ወዲየ ፈሪመ ክካረጅ ዝደሊ ዘለኹ ግን እቲ ኩነታት ግን ንዑ ዝዕድም ወይ ንዑ ዘሳልጥ መድረክ ይርኢ ኣለኹን ግን ምናልባት ተስፋ ቆርፅ ካይደልን እየ ዘለኹ I'm going to push for it በቲ ሓደ ተስፋ ቆርፅ ኣይደልን እየ ዘለኹ በቲ ድማ ርግፀኛ ድማ ኣይኮንኩን እናበለ ተጠራጢሩ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ እዚ እዚ ዶናልድ ትራምፕ unpredictable ሰብ እዩ ዘይግመት ሰብ እዩ ስለዚ at a point حساب التغيير is going to be very difficult. They're dragging their feet. I've done it over the years. You know, I don't want to sign a contract. I want to sort of stay in the game, but maybe I don't want to do it quite. I'm not sure. This is what he said. These are his words. Trump said all of this yesterday on a day when the US claimed a breakthrough in negotiations. You know, they've been holding talks in Saudi Arabia. The Americans have been speaking to the Russians and the Ukrainians. All three parties are in Riyadh, and they've held marathon talks. So yesterday the US made an announcement. It said fighting would stop in the Black Sea. Now the Black Sea is a strategically important region. It serves as a key transit point to Europe. Since the war began, it has seen intense fighting. Both Ukraine and Russia want to control the Black Sea. Russia has tried to enforce a blockade there because Ukraine needs the Black Sea. First to defend its coastline and second to facilitate its exports. Ukrainian goods like food grains travel through the Black Sea. ብሓፈሻ እቲ ኣተኩሮ ነቲ ንግዲ ኣብቲ ፀሊም ባሕሪ ዝበሃል ብላክ ሲ ዝበሃል ዝካየድ ንዑ ንምስላጥ ከም ቀዳምነት ተዋሂብዎ ንዑ እዮም ኣብ ሞር ፎከስ ዝኾነ ኔጎሲዬሽን ዝተኻይዱ ስለዚ ገለ ዝኾነ ዓወት እውን ኣብ ብላክ ሲ ዝግበር ንግዲ ምቁራፅ ተኩሲ ኣብቲ ብላክ ሲ ክግበር እንድሕር ኮይኑ ኣገዳስነት ኣለዎ እሱ ንክልቲኡ ወገናት ስለዚ ዋላ እኳ ከምቲ ዝድለ ዘሎ ብፍጥነት እንተዘይተንቀሳቐሰ ተንቀሳቀሰ ትኩነት ትመስርሕ ናይ ሰላም ወይ እውን ምቁራፅ ናይ ተኩሲ ይንቀሳቀስ ኣሎ እዩ ሰባት ከም ድሌቶም ግምት ክወስዱ ዝኽእሉ እዮም Now the US has said that both sides will stop their attacks. There will be no fighting in the Black Sea. A ceasefire. They made it sound like a done deal.
Except it wasn't. The Russians promptly derailed it. They laid out some preconditions for this deal. Russia said it wants some Western sanctions to be lifted first, like the curbs on food and fertilizer exports. Also the sanctions on Russian banks. They want all these sanctions to be lifted. Russia wants its banks to be reintegrated into the SWIFT system. SWIFT is a banking network. Wow, of course they have to use every leverage that they have. ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘለው ነዚ ናይ ብላክሲ ዲል ክንገብር እንድሕር ኮይና እቲ ብላክሲ እቲ ዲል ናቱ ማለት እዩ ንግዲ ብብላክሲ ዝኸይድ ብፍላይ ዩክሬን ኣብቲ ገናይ ንግዲ ናቶም ንሱ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ንሱ ክፍቀድ ኮይኑ ፀገም የብሉን ግን ንሱ ክግበር ባንክታት ናትና ካብ እገዳ ክለዓሉ ክኽእሉ ከም ዘለዎም እንታይ ዝብል ዘሎ ስለዚ ከም ውፅኢት ዝኾነ ይኹን ምኽፋት ናይ ነገራት ከይገበርና ከለና ንዑ ክንከፍት ተኮይና ወይ እውን እቲ ሲስፋየር ኣብ ብላክሲ ከነተግብር ተኮይና መጀመርያ ባንክታት ናትና ካብ ስዊፍት ካብቲ ኢንተርናሽናል መሰጂንግ ሲስተም ተዓልዮም ዘለው ክኽፈተሎም ክኽእላሎ ንግዲ ከነካይድ ክፍቀደልና ክኽእላሎ ምስ ዓለም ምሳኹም ተደይገበርና ምስ ካልእ ዓለም ንክንገብር ስዊፍት ዝበሃል ምስ ዝኾነ ሃገር ንግዲ ከይትገብር እዩ ዝኽልክል ዘሎ ስለዚ ራሻ they're pushing of course ማሕንቆናቶም ታብ ጎረሮም ማሕኒቃ ሒዛቶም ዘላ ንኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ንግዲ ከልኪላ ዘላ እዚኣ ናይ ስዊፍት ዘላ ኩነታት እያ ስለዚ at the end of the day ንዓታቶም ካብቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝያዳ ነዚ ናይ ንግዲ ነገር ክኽፈተሎም እዮም ዝያዳ ክመርፁ ነዚ ግን ለሚኖም ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ይፈልጡ እዮም ብሓይሊ እዮም ክገብርዎ ዝኽእሉ ሓይሊ ድማ ኣብ ዩክሬን ዝገብርዎ ዘሎ ኣካይዳ እዩ እቲ ድሌታቶም ክሰብረሎም ዝኽእል ስለዚ they are asking for the big price ዝዓበየ ፕራይስ ዝብልዎ ዘሎ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ሌቨሬጅ ዘለዎም እቲ ዝዓበየ ፀብለልትነት ወይ እውን ሓይሊ ኣለና ኢሎም ዝዛረቦ ነዚ ገዳዚ ከልዕሉ ስለ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ እዚ ገዳዚ probably ኣብዚ ሕጂ ናይ ብላክሲ ዘይኮነ ብዓብዩ እቲ ምቁራፅ ናይ ኩናት ናይ ሰላም ስምምዕ እንተገይሩ እዮም ከልዕልዎ ዝኽእሉ ብወገነ ኣሜሪካ ሕጂ ነዚ እንተልዒሎሞ ግን ፑቲን ሞቲቬሽን እውን የብሉን ነቲ ኩነታት ናቶም ክቕበሎ ስለዚ this is going to be very complicated already. It facilitates international money transfers. To make a transfer from one country to another, you need the SWIFT system. When this war began, Russia was kicked out of SWIFT. And now Moscow wants back in. It is their prerequisite for a deal in the Black Sea. It can be activated after fulfilling several conditions. In fact, these are the same conditions included in the Black Sea Initiative under the guarantees of Mr. Guterres, which worked for a certain period. All the conditions were fulfilled except the conditions related to the Russian side. Therefore, this time, justice must prevail, and we will continue our work with the Americans. ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ብሓፈሻ እዚ ነዚ ክሓቱ ከማን ራሻ እኮ ግባእ ኣይነበረን ወይ እውን ፍትሓዊ ነበረን ክትብል ኣይትኽእልና ክሓቱሉ ይግባእን እዩ መሰሎም እዩ ነይሩ እቲ ዓለቑ ናይዚ ምዕራባዊ ዓለም ንኸተረጋግፅ እንድሕር ደሊኻ እቲ ምሳኻ ዝዋግዎ መንገዲ ማዕርነት ዘለዎ መንገዲ ወይ እውን ፍትሓዊ መንገዲ ይኮነን ኮምፕሊትሊ ንዓኻ ብጎረሮኻ ሓኒቆምካ ንዓኻ ብጎረሮ ኣብ ክሳትካ ገመድ ገይሮም ብበትሪ ምሳኻ ክበኣሱ ዝፍትኑ ኢና ንርኢ ዘለና ራሻ ብሙሉ ነገር ኣብ ጎረሮኣ ገመድ ገይሮም ላለው ኣብ ጎረሮኣ ገመድ ተገይሩ ከሎ ያ ተዋጊኣ ትስዕሮም ዘላ ምክንያቱ ብፍፁም ክኸውን ዘይክእሉ ዓይነት ኩናት እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዋግኣ ከለዋ ንኣብነት ክልትኤን ሃገራት በቲ ምስ ካልእ ዓለም ዘለዎ ንግዲ ክቅፅላ ይኽእላ እየን ወዲኦም ኣለዎም እቲ ንሪኦ ዘለና ምስ ምዕራባዊ ዓለም ግን ንዓኻ ብጎረሮኻ ሓኒቕካ ንህዝብኻ ከም ዝጠምን ከም ዝፀምእን ገይሩ ክዋግኣካ ዝፍትን ናይ ብሓቂ ዘይርትዓዊ ዘይፍትሓዊ ኩነታት ናይ ዓለምና ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኤርትራ ዘሎ እየ ዝብለኩም ዘሎ እዚ ሕጂ እውን እቲ ዝግበር ዘሎ ኣብ ራሻ ነዚ ምሕታቶም የገርሞም ኣሎ ኣረሜን ስለ ዝኾኑ እዩ ዘገርሞም ፍቆርስ ራሻ እዚ ክሓቱ እዮም ኤቭሪ ቻንስ ተተዋሂቦም ካብዚ ክፈቱና ምስኦም ክነግድ ኣይንደልና በዓልኩም ትፈልጡ ግን ምስ ቻይና ክነግድ ከለና ምስ ኤስያ ክነግድ ከለና ምስ ኣፍሪካ ክነግድ ከለና ነቲ ንግድናትና ኣንቂፉ ዘሎ ኩነታት ስለ ዝኾነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንገብሮ ስራሕ ኣንቂፍና ስለ ዘሎ ተቐዳመይቲ ክሓትዎ ዝኽእሉ ካብዚ ናይ ስዊፍት እገዳ ለይልና ኤርትራ እውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕድል ተዋህባ ነዚ ገዳ ለይልና እያ ትብል እዚ ገዳ እዚ ማለት ሰብኣይ ይርድኦኒ ብሓፈሻ ስዊፍት እንተተዓሊካ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ዲፊካልት ኩሉ ነገር ይከቢ ኩሉ ነገር ቀሊል ዝበሃል ነገር የለን በዚ ምክንያቱ it's just a way of business ኣገባብ ናይ ቢዝነስ እስኻ ካብቲ ናይ ዓለም ሲስተም ኣውፂኦም ካሎ ማለት ዝኾነ ሃገር ዝኾነ ካምፓኒ ዝኾነ ትካል ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ሃገርካ ወፃኢ ምሳኻ ቢዝነስ ዝገብር ከቢድ እዩ እዚ ኩሉ ሓዋላ ናትና ከቢድ ዘለዎም ብሰንኪ እዩ ጀነራሊ እቲ መንግስቲ በትን ኢሉ ገለ መንገድታት ፈጢሩ ስለ ዘሎ እምበር ስዊፍት እንተዝህሉ ነይሩ እንታይ ምገበርካ ካብ ባንክኻ ስትሬት
أبي إيرترا بانك انتلكنا بانك عبا على ترانسفير جابرك كلمة سجاجري ويج منجونيا يملك كان يرو وهنا سويفت نبتات يسالة التكنولوجي انتل مالتي so نقطة. Remember, these demands are just for the ceasefire, the precursor for a peace deal, and the US is nowhere close to it. On the ground, the fighting continues. Ukraine is facing relentless attacks. In the last 2 days, Russian forces have launched more than 200 drones. Kiev says it has managed to intercept most of them. It is also striking back. Russia says Ukraine has launched counterattacks. It has targeted a gas storage facility in Crimea. But no damage was reported. Basically, both sides are firing, and the world is nowhere close to ending this war. Of course, the United States knows it. A new intelligence report is out. It has been presented to American lawmakers, and this report warns that the war in Ukraine may continue for longer. And the assessment is quite revealing. The US believes that neither Russia nor Ukraine is ready to make real concessions. هجنتاينا نرزلنا أتي بحفشة كلت يوم وجنات أيتداخمون له نكوينات كقصلهم زخل شوهات كم زلهم نرلنا زخا نتكوينات نكقصل تجبريو معناته كلت يوم وجنات أنا قالك جبر خليه أقالك عوة خليه زبل أتحساسبان حيل كم زلوا من كويس وما أمثله زلوا it's gonna be very difficult in America نزي broker جرام نزي نجار زكو دوا سلزم تاينا نرزلنا أمريكا نحري نزنا جرزي مسلات أبيوا كل تبلانا فحك بلي معناته نناي راشا قداي سناني عوديا ناف تشاينا ملو حيلا كتتوكر ناف إيران كتتوكر كمتاتي تمدى بازلو سلزي إذا قداي زي ودا عند رغينو it's going to be نتناي دونالد ترامب policy أبي سلواخ قبر اللي معناته بق على حنت أسوا وريسنا هنا هنقط فينا قبل يكون ندري بوتين ده يسمعوا خينو وتسميه نيوكرين كحجز كجدة دخل خوني عندنا التكوينات بزلا على ملكة قصلي مالتي نورمال ده يكونس بزبرت عمل قصلي لذي إذا كنت هذه حدا مصلحتي كم درجة قصية يمزول زلو مصر أيوة نتكونات بغربة حدش ريبورت زي مثلا أمريكا مالتي كل يوم وجنات نسلام دلوقت كم زي يكونوا كل يوم وجنات نتكوينات نقصل كم زلي وسلذي تكوينات كنا واحد كم زخل زي كنات نر لنا زي ما again I don't know مالت دحر أمريكا خمتناي أبتناي جو بايدن زقبروا لزي نبرت تتوليس دونالد ترامب very serious كهوني again وهنياتو مور كبت أسوارن حبيت أسوارن ني يوكرين كبوان تجميرهم and then راشا دما ني كلارو كان كساس كفتنيو ما يبكتك عم يخل خونيو سلازي ماليس كان أبتي حشوية كملس سنت قاتمو إن أوروبا زعبية تقامي كون دحري زي حجي زي تسلام دقولوا زبال زل فيل غيرو I think سالسا يكون هذا عالم more likely كقاتم كم زخل كمان كتقمت تخليها زي قال العالم أنا هترشا تكوينات مليسو كم تنايك عالم كحجز وانت جميرهم ناقدن كبيدو سانتات توسكت في الدنيا نعوك بدو قبل تنيتو قال لك قبر كيف الدنيا and already سالسا كانت عالمي كايد على لندن ميلهم زعم سبات معناته يوكرين نيتو يزوا غازا لبي يوكرين يمزولو سلازي زحات هاجرات عند هاجر هارم سلازلو دروتي سالسا كانت عالمي كايد على زول سبات على راي وقعوي فورمات حزن على زوليم بحفش هاجن التنريو زلنا نابت بوغس زخيت اي مسلني زلو بخل وجن كتري خلا خدمه تمساسالي كمل سازا ريبورت سياس كابزيان خيت So this tentative, anyway, Black Sea deal. Well, that the main focus is just that, which is to stop the fighting in the Black Sea and to allow for the safe navigation throughout that sea. Of course, the Black Sea has been critical since the start of the war, basically. There was a first attempted deal, the Black Sea Initiative, that lasted about a year before the Russians pulled out. And it's interesting because unlike on the front line, on the battlefield, where Russia clearly has the momentum and the dominance, in the Black Sea, it's very different because that's where the Ukrainians sort of are going head to head with the Russians, and there's no real disadvantage for the Ukrainians there. The Black Sea is the focus, but there were also talks going further a little bit, going into the details of this possible. حجين تايو تي كنتات تي ناي بلاك سي ديل زبحال زلو ني يوكرين يعقبام يلن ماسي بلاك سي تقام يبلنا هنا تي كونسيشنز وين حدقتات ناي بوتين وين ناي راشا بلاك سي قال ملا يلوزلو سقبل كونه يكرني بلاك سي لا حدقتات مقبرين دلنا هنا تنقد طويل نيرو وتكونتات كله بدي هنا غيرنا نعنا راشا ابتي بايتا زلو كينات قرب قبل التنت كلهم سلازغل ابيم حدقتات كقبر زلهم لو تقبر زلهم بر
أبلاكسي الكابكال بزح وتسيتاوي أيكونن زبل أمنتي زلو بوغن يوكرين مالت يوراشخا ولا ونت أبلاكسي كجبر زخل مقراص سوسي قد ما كنت على أنعون تقدر كل على اللي على هذي again ناي بحكي سلام دليتاتنا بغلط يوم وجن درود كم تخونا نرد لنا مالتي حد قطعت نخجبر دلونات يلن حد قطعت جبر زي تخلط خين كلمة مقرأ شخصي يكون سلام أو ناي سلام معلب نخد جبر أزي كبيدي ceasefire when it comes to striking energy infrastructure, with the Kremlin apparently presenting sort of a list of the sort of facilities that it considers being infrastructure, because they are still trying to work out how that ceasefire on energy infrastructure would work. So as you see in both cases, we're not just there yet. There is a sort of broader agreement, but no real details. That doesn't prevent the Americans from being extremely positive about this tentative deal. The Russians and the Ukrainians on this one pretty much in agreement by being much less optimistic. The Ukrainians saying we have no faith in the Russians, and the Russians saying we have sad experiences in the past with agreements with Ukraine. So it gives you an idea of where they both stand. So انتهين زبل زلو كريتيو وغانات بفلاي راشان يوكرين أمنا حتدوم زلو أمنات مريد زبيت سلو زلو ولو كأمريكا تبغى منقصات يجبرالو تصفات زب كنتات نرل لنا يبلون تلو بحفشة بتوم كلتا وجنات نبتكينات زلوجن أبن حتدوم زلهم عبي أمنات مقدال نبزخون يكون أول تهوي مفتح حكمة زخل كوني رأيهم يلن جن ستيل تينا أمريكا ترى وساني كون أمريكا as long as أمريكا نتكونتات كتنكساقس فتنت كنكساقسيو أمريكا And when it comes to the Black Sea potential deal, we don't have information on how it will be monitored, who is going to decide what ship is military, what ship is commercial. We don't have information on what would constitute exact violation of that ceasefire, and we don't even know when it's going to start. The Ukrainians seem to be under the impression that because there was an agreement, it would start right now. The Russians say, hold on, we agree to it in principle, but we have very specific conditions to implement that ceasefire. Yeah, Russia's seemingly agreeing to the deal, but as you say, adding a lot of conditions. What are they? Well, the main conditions is that they want to see some of the Western sanctions lifted, mainly sanctions on Russian agriculture, fertilizer exports, and that goes along with lifting some of the sanctions on certain specific Russian banks that deal with those agricultural products, and even further than that, sort of lifting some of the sanctions that prevent Russian banks from operating in the international. So, كم نريد لنا زي تنوي زنانينا روسيا تتغير زلو كنتات نخط كبار نحرقينو نحن دما أب كم تحد قطعت نقبر زلنا حد قطعت كبار لالو قطعت كلها على اللو يمزول زلو وسكت مال سنتاي خود. Financial market. This strategy of asking for more, of getting more concessions, is what we've seen all along with the Russians, starting with the first initial attempt at a ceasefire. Remember, back then, the U.S. told the Ukrainians, this is the deal we want, immediate 30-day full ceasefire. The Ukrainians said yes. The Russians said, yes, but we have conditions. And this is what you're seeing. Every time the Russians say yes, but, and this is something that is allowing the Russians to sort of play the clock, because, as I was saying earlier, they have the momentum on the ground, and every day that there is no ceasefire is a day where the Russians. بحفشة تي استراتيجية روسيا كموناي بوتين وكم قبرينا نتنجر وجن نعوسقيم جن مالت زي تملس عتوتات لنا كنتر لنا ندليو نجارات لنا بمبعد جزية يجزو خمسلون جزية شمت خمسلون أتجزية دمان متاي تعمم الله أبت بايتا قبلت الناس لزلهم إذا فسلوا زلهم نتي تتقيم مع بينات زحلفون رينا يكسب كلتا 100 درونات ما تقعد فتينهم كم زنبرو ولو كذا بس يوكرين انترسبت كريم تبلت سلازي التكوينات بزرسنا بزمرت أن ملك يغسل كم زلون زخانتايو نتزلو مسكوت ناي جزية برشا بزبالة الدفيت كتكبر زبالة عوض كتكبر زاد ليها نقرات مليسا كتسالت يعتدل جلا the same Ukraine ون بعغما نتزلو كنت هتتقيمان أبراشا أكيد داسي عوضات ويو نتكو طبعا رشا ديو نتلوجيستيكا وعمنات هاديو نتناي نداد نقرات هاديو نعوك تحرم ساونا برمية فتينا غمزنا برد بحفشا كلت يوم حيلتات قبل لا هتعجل اللي هو نتخالاي وجن أمانة عنزاناي مفتار دليت كبيري زلو سلازي رشا دما again تقدرات كل على ليك خلا على لوت ولا لابس عجون نزي أمريكا وقت قبرت خلت خونيا في أوروبا جن I don't think they are
they are ready to do this ኤሮጳ ዝኾነ ይኹን እገዳ ከልዕሉ ዘይኮኑስ እዚ ዘተ ሰላም ካብ ዝጅምር ከማን ሓድሽ ራውንድ ኦፍ ሓድሽ ዙርያ ናይ እገዳታት ከም ዝወሰኹ ኢና ንፈልጥ እዚ ኤሮጳ ኣብቲ ጣውላ ስለ ዝዕደሙ ዘለዉ እገዳ ንኸልዕሉ ድልውነት ዘለዎም ኣይመስለንን technically can grab more ground, can grab more momentum. And this is something that Donald Trump has actually for the first time publicly acknowledged. In an interview yesterday, he said the Russians, could be dragging their feet, even though he said that he believes that the Russians in the end want a ceasefire. But so far, unlike with the Ukrainians, where the Americans said, if you don't agree with what we're proposing, we're going to suspend the weapons, we're going to suspend intelligence. With the Russians, so far, they're giving them the benefit of the doubt. They're not putting that pressure on the Russians to agree to what the Americans are proposing. How long that will last, this goodwill from the United States, to be seen. Yeah, let's think ahead to the next few days and the attention, if you like, coming a little bit back towards Europe. Of course, Volodymyr Zelensky, as we said, right at the top, arriving in Paris later for talks. There's this huge summit tomorrow. Where do they fit into this process, or don't they? Well, right now in this process, they have ሕጂ እንታይ እዩ ብሕብሻ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ራሻ ትርእዮ ዘላ ትዕግስቲ ወይ እውን ድልውነት ነቲ ነገራት ንኽትርዳኣላ ንራሻ ፍልይ ዝበለ እዩ ኣሜሪካ ከም ዓይነት ባህሪ የብሎምን ግን I think بدحر مغارجا كالا أجندا هم زلهم بزي غاتفلت أمريكا نايس كونو خاخلو مقابر كاي خعوت هم زلو ويون قال نقرات أصعود يوم الكام زلو ترى هتفلت دلك بزي مغنيات نايس كونو زغلو حقرا يكونون مغنيات نهزبون والنايس هيكونون جيوم اجي راشا زغلو ناقبرت كلا مس راشا كل زي مسترده راشا كل زي شلل مزبلوان عدل مسحبوان يم زلو نخنديك قصلي خمسه ويدانو ني يوكرين كم زبحال يلن بفنج عايزلو زخون انت نتكابت دليتون وستيلهم سقومتي وصلهم على ويم بس كم زيلو خلوا يروبا ما حدا عبي وعلى هوبي زلهم يم دمسلو حجونا باريس هذا عبي سميت كجباريز بحال زلون تاي قاو خزر absolutely no place because this is happening between the Americans and the Ukrainians on one hand and the Americans and the Russians on the other hand. The problem with that is that the Europeans will have to be involved in any of this process. The Americans, for example, are indicating that they are willing to maybe push for some of those Western sanctions to be lifted. If they don't get the agreement of the Europeans, they can lift their own sanctions, but that is just part of the problem for the Russians. And right now, the Europeans are saying, we're not halting sending weapons to the Ukrainians. This is going to be part of the discussion tomorrow. And they are not really considering lifting any sanctions. That's not where they are at right now. What they want is to continue to strengthen Ukraine and to continue to strengthen Ukraine in هجي بحبشا بوغن ايروبا كراخلو ايروبا ابتي زخوني يكون ديسكاشنس بوتاس لدي توهبم زخوني يكون ناي بوليسي لوطو ناي قبرونا له بخاله زراربا ايروبا كساب هجي اصواري يهبلو يم بتاعمم يوكرين يهبلو يم እንታይ ማለት እዚ ኣብቲ ምቁራፃይ ተኽስዶ ናይ ገለዶ ናይ ዝኾነ ይኹን ፖሊሲ ዝቐየር ወይ የብሎምን ብወገን ኤውሮጳ ንዩክሬን ከነሐይላ ኣለና ብዝብል ኣፅዋር ኣብ ምሃብ እዮም ዘለዉ ስለዚ እገዳ ንመልዓል ድዩ ንገለመለ ኣብ ኮንታት የለውን ድሕሪ ኣሜሪካ ብሓፈሻ እገዳ ንመልዓል ክትከውን ኮይና በይና እውን ክትገብሮ ዝኽእል ኣይኮነትን ስለዚ ምስ ኤውሮጳ ክትዘራረብ እያ መይብናታ ጥራይ ኣሜሪካ ትቋፀሮ ገዳታት ጥራይ ከልዕሉ ይኽእሉ ኮኑ እዮም ንኤውሮጳ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ከእምንዎምን ወይ ከዘራርቦምን ኣይክሉን እዮም ምክንያቱ ገጽ ንገጽ እውን ይራኸቡ ስለዘየለዉ ክሳዕ ክንደይ እቲ ነገራት ኮምፕሊኬትድ ኮይኑ ከም ዘሎ ኢኻ ትርኢ ሓንቲ ኣብዚኣ ክሪያ ዘልየ ዘለኹ ኣብ ዩክሬን ግብረ መልሲ ናይ ዩክሬናውያን We can now go across to France 24's Catherine Norstrand standing by in Kharkiv. Catherine, you were filming with troops, I believe. What's the mood like amongst fighters with this ceasefire deal being agreed to in Riyadh? Well, I think there's a lot of scepticism among the troops that we've spoken to in various parts of the front line that these negotiations, this partial ceasefire, will bring any meaningful and lasting change and path forward towards a real peace and security for Ukraine. So they're sceptical about anything that Russia signs up to. There's just a widespread distrust of Vladimir Putin, people saying to us several times, look, he's broken ceasefire deals before in the past. Why should we believe him now? And there's a bit of anger. So بعفشة أب يوكرين أب جنبارات كوينام سرايد كويناون ركب جيرا خمسة نبرات يزنا جرزلو كما يزلو تي أب سعودية جبر زلو سمعتي سراوي تكون تزب كما يزريو زلو نزبل تغلى لا أمنت كم زي يقول لهم مغنياتو بوتين زي ما سبع يكون نزبل مرداتا بزسفح ملك كلاتهم قبلوا حكي سلازي محجين تدي تقبلوا حج تقبلوا الناس لم تاين عاملين لهم
እምነት ከም ዘይብሎም እቶም ሰራዊትና ዩክሬን ወይ እውን ህዝብና ዩክሬን እዮም ዝብሉ As well, at the Trump administration, people feeling frustrated that for the Americans and the Russians, it seems, have been the main players in these negotiations about Ukraine's own future. And we were filming last night with members of the Air Defense Brigade, some of the men who every night go out into the countryside, onto the roads of Ukraine and try and shoot down some of the dozens of drones being fired. ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ኣብ ዩክሬን ولا حنتي تسفى ذهب كنتات كم زي لينا نرزلنا نغطلنا بأوروبا. Tomorrow we are going to discuss very much similar issues, European security, war in Ukraine, while being in Paris at yet another meeting of European leaders. For me, it is extremely important, and it has been extremely important that today here in Warsaw, we were able to discuss Polish security. We are very experienced in this regard, very experienced politicians when it comes to Ukraine and Ukrainian questions. We are attending numbers of meetings worldwide in various formats, in various settings. And today زي أنيتهم مرحنا بولندا بسترخبولي بولند مالت حركاتي أب كيناتنا يوكرين أبي تصادفو زلوا أبدوبنا روسيا بيلاروس يوكرين دما سلزلو ننفسون كل جزينا سكيورتي مسراشا كينات كقاط مزخل كم زخونة زحسبن بوما ترزق أساسن هاجرنيو أبزوان زي بوتهدرا وحيلي كابتن نايكرم حيالات بحال زحيل هاجري زبحال زلو كبعل طليان لعلون حيل اللو زبحال بولنديو ولا ون بقطبة دحين زخونة من قصاص قبر زول هاجريو جنرال لجن أبزنا أنت الرشاش قبرجن سفيز زخونة تلنا الرشا كم زلهم تام بوليتيكيين هاتي خطري of course رشا جزيات تومني رايم مثلا سلز there is a history حماق history كم زلوا تري غاجن again هذا كابتن warmongers ويون تكويناتنا يوكرين نقتل نخيل جدال ينبر على بخبر له زبلي كونن زيادة ما رشا تودق بوتين كله ويون رشا تدعم كابزلي هاجروني. We want to focus on Polish security. This is my responsibility as a Polish Prime Minister. Poland does not need to prove the case when it comes to assisting Ukraine. It is obvious for us that the situation in Ukraine will have impact on the security of Poland and of Europe, so there is no case to be proved here. Nevertheless, now negotiations are underway, and our influence on the shape of negotiations is somewhat limited, so to say. So we as Poland, we as NATO, we need to be prepared for various scenarios. جنتايم زبل زلو بفلاي قداينا يوكرين لعلمان زبصحنا ويون بزح منقارن ممكارن زد لنا يكونان يمزولو بفلايتهم بالتيك ستيتس بحالو بزي بولند بالتيك يكونان توم بالتيك بحالو بمولهم نا يوكرين كينات لكناتهم كينات كويني تسمعهم سلمتاي ان راشا كتداخم لهم يوكرين كم تواغا زلان اتي يوكرين تقبرو زلان ما نمن ترسهم وتقبرو لهم كم زلا يزردا اتسواي نتكوينات زلا على دقف زلوهم بعامهم مالتين عشاء قرات سلزغون بر زلا على حاجة زلوهم ساعتهم يمز بحالو جي معناتو تي مسراشا زقبر زلو provocations ويون conflict مسراشا زلو وقو مسراشا زلو تتصابوتات مسراشا زلو عند حركة وقصل كوين زيادة خطلوهم زخلنا ساعتهم يم لذي نزانا يوكرين عدل تتقيمنا ان راشا كانت داخمة لنا زبل امنات هابزيوم يخاطريهم ولا تامنيستو بدأت وصعينا يوروبا حبرز زلا كايا كالاس قال إستونيا برايم مينستر إستونيا زنبرتها سلزتهم بوزلو لاتفيا دي لتوينيا ديو بولند ديو كلاتهم الرشا نخد فرس عبد اللي كابزلهم يوم يوكرين دما نتناتنا كنقبرو نزقبانا كويناتي هتقبرنا زلا زبل مدى برداتان مدى دمتان دو سوديوم that's why دبا عبتم حقاز نتنكالو تغيرتنا أوروبا وزيادة بوش تقبروان أبزحنتي فيديو نيراس كسمعوها. Shifting focus now, it was exactly 25 years ago that Vladimir Putin was first elected as Russia's president. A rise to power that was quick and unexpected. And just months after entering politics, he outperformed established leaders who had spent years building their reputations. And today, as he finishes 25 years in power, let's reflect on why Putin gained such strong support from the Russian people and how he فلاديمير بوتين أب مرحلتنا راشا إسران حمشن عمد كيرلو 25 years إذن إسران حمشن عمد ناي فلاديمير بوتين حزب راشا بخمي زريو مالت البوليتيكا خمس تقولون يشتي كل متيو أو بتزامد مالتي ولا عايكون أنا يرجل ستيل
ولا ون تمتص أنا تيكون أديايبا نفس التانون درجة أيقبوني نيرو بيقول قدميو كالوت كوست وزقول نيرو ميوز بهالجن متيو بتبقعتو زمان طلبر بسبي سبكا ويقلون زمان سبعين نبرن إريتريا همشان عمد أبراشان تعين سمعت هالو بزعبات السبزي. Russia, and that's following the Soviet Union's collapse. Now, in 25 years that he has been at the helm of affairs in Russia, Putin has outlasted several Western leaders. He has become Russia's third longest serving leader. That's after Tsar Nicholas I and Joseph Stalin. Putin has perhaps come a very long way from being a little known KGB officer. In the lead up to Russia's 2000 presidential election, 33 contestants submitted their documents, but after the signature collection procedure, only 11 remained. Among them were communist leader Gennady Zyuganov, nationalist Vladimir Zhirinovsky, reformist Grigory Valentsevsky, and the acting president Vladimir Putin. From the start, Putin was the clear front runner. His popularity had skyrocketed since August 1999, when Boris Yeltsin appointed him as the prime minister. His firm response to militant attacks in Dagestan had strengthened his image as a decisive leader in Russia. And by November, بحفشة بوتين أما تصانعتو أكادمي نابتي بريزنتنات موددارو كم برايم مينستر ناي بوليس يسر بوريس ينسن زبهال مرح زنبري عبد شونان نتهاجر قمطعتا عبي الوازن برا في كورس نسون بعد تداخي ما زال هاجر سلا تقبليو تهاجر عبزح بوتاتات كينات هتحدني يروم أبستفل عليك فعلا يتهاجر كينات هتحدني يروم تهاجر بلشونا قعزينا أمانة من استداخمت هاجر يعني راشا معناته حبر السوفيت تاودي قوان تلك exact لسي ودي قوا اليوم لهم بقول من قدي ناتداخم بس لازمته قصصر نايتس من قص نايتس نايتي جزءات ناتاخد قبر سلزي كالت يتداخيما زي اتناي حبر السوفيت زنبرة تقام أفتان استرفت راشاون اتسقم دسي منيرو دخوم مرحلة أمريكا يكون أمريكا بفلايد ما بقول من قدي إذا أزور إذا ناتوت نتهاجر كم تحبر السوفيت زنبرتون ترى شاون زت تداخمت بوجيرا دما كتكهم تخليهم كبر وادي اليوم نيرو سلزي كابز من قد زي كوتس زخالة مراحل سلزخونهم يادا تقبلنا نيرو وابتن مجمع أمريكا كبر كله أب 99 أب كباب كل تشيء سلطان جميرو سلزي that's a very important أقدر سكفال تاريخنا يراشا. his approval rating had jumped from 21% to 42%. At the time, Russia was struggling. The country was still recovering from the 1998 financial crisis. Inflation was high, unemployment had reached 13%, and 1 in 3 Russians lived below the poverty line. Plus, the war in Chechnya raged on. Despite all these challenges, Putin refused to declare a state of emergency, insisting there was no need for it. On December 31st, 1999, Yeltsin made a surprise announcement. He was resigning, and Putin would take over as the acting president. Within hours, Putin called an emergency cabinet meeting, reassuring the nation that there would be no power vacuum. And by early morning, he was in Chechnya, meeting soldiers, awarding medals and seeking advice. Unlike other contestants, well, Putin avoided grand election promises and TV debates. He had said, and I'm quoting here, modern election tactics are shameless. He said, I will not make promises I cannot keep. And he let his actions speak. For him instead, on election night, the results were uncertain. Because at first, a second round seemed possible, but by 2:49 a.m., with over half the votes counted, it was clear. Putin had won in the first round with 52.9% of the vote. For Putin, victory was not just political, it was about ensuring stability for Russia. The country was at a turning point, and he was now in بعفشة بوتي مالت بتاريخنا راشا قال لك كابتن أقدس مرحتي زوج عرب زوان زي معناته نوي حامتها تم حدير ترى كونه أبى قداسي مدرخ كلا نتهجر وشيدو أبحنتي كبحنتي الدخمتن فحفظ زبالة هجرن أبحنتي تمرتي سوبر باور زي يبا مراحي كم خانم من زابير اللي ستيل معاد سجمات هلو تهجر أمانة عبيت هلو تي انفراستراكشر زرقه أب كله معري كونن حبرة سبناتهم كم زنا كلا أوروبا يكون استفر عليه حبرة سبيز اللهم أسلام اللهم كريستيان اللهم بحالي يكون قال بله نب تشايناويان زقربة بحالي زلهم حزب اللهم نب هنداوي نب زي أفغانستان نب قالتنا عتباتهم زقرب بحالي زلهم حزب اللهم نب يوروبيان زقربة حزب اللهم تزي دايفرس زخون هاجريو سفع زخون هاجريو سلزي
بومتن دما بدوتات نايت هاجر دما كبيدي قبل اللي دما تناي أمريكا قصالي كسبب زقربة نتشاينا محازوم جيرهم كل جزء راشا بعين حماق زتمتون يرم سلزي كم زي استراتيجيك كومبيتيتور ناتوم قدم راشا نيرا زخول هوليوود فيلمز بناي وجب كزارب كلون راشا كم صلاي زقامت نيرو راشا أب زقربة تشاينا تغير بر راشا زعبي تاريخنا أمريكا كاب تسعات كساب زغرب عمتات راشا يتصلاي زقصر نيرو سلزي راشا كل عينة بدهوتات كل عينة أسوا كل عينة شجرات فترة الهجر نيرو لعلو كل دمانتي بوتين بعلو رجيم تشنج إنه قبرو كل عينة بدهوتات يمز قبرو نيرو سلزي التمراحين تهجر كابتخلو زنبرت أجماعات السجاجرة سلزغني they still have respect for the president and yeah you can بزحنا جرك تقول تخليها today زغل عمتات حليف قطري خليها راشا أبغى قداس مدرخ يا زلا زي كوينات تفتير زولو بتحدي تراشا نيب حق نتمع باو عالم كم الدهو يخل دنيرو نزبل بدي ولا بتخالد ما كنت باو عبش الجرد ما كم زقات ما خوين ولا ما The challenge to his rule was met with repression. Just take a look at the events in Russia when his rule was questioned. First, in 2011, mass demonstrations over election fraud took place in Moscow's Voltyana Square. In 2018, there was backlash. بعفشة دي تاريخنا يبع البوتين كم بعد البوتين زعم السلة نوي حمد أبسلطان سنة there is so many things that happen بفلا يدما تي ناي regime changes زي color revolutions بعد بزوج زيادة هاجري في التن كم زنبرن برجع بأمريكا دما نتناتو عمت السلطانات بدعم تصبوا جوها مساخالنا بمبالغ يكونون زجبروا زلوا كودقويم زلوا يقولك زي and I think at this stage Putin is recognized كم حدا بلح مراحي أب تاريخنا عالم بما أقدر إن أمريكا بوتا أزت حزا مالت قدامه يعني مسعيز ولا دري للنزبل زنبرة إنه بينهم ما يكونكم من بعلم قالوا تعلنا بوتا دراو عينات ليسسي دليتكم غيركم كم دليتكم غيركم ناخذ كدو دينا فكر هاجر لنا بمبال قبل اليو أمريكا مرقت يا غيرها مسبوتين سلام كجبريه كتبل زجددا مراحل سلزغونه أب على أب تاريخنا عالم أقدر سيو I think نزربازي بريزنت سياسة براشة خير خلص بقير تزاري بوي تحطه تي نريو زلنا مدرخ قليل هيكونن بمبال راشا تواغو زلا مس يوكرين يكون تواغا زلا راشا نتقامنا يملو عالم زخونت أمريكا معرباو عالمن يارتقطم زلا سلازي انت تخيلوا راشا كامل عالم دقفكو وهبا يقبع مغنياتو نتي يوني بولار وورلد كتكير تخل هاجر سلازو خونت نتي موداتا نتي يوني بولاريتي أمريكا بجاكا ياب عالم يلن نعايب حمز بالك طفاية تولوز نبرت منفس نوعيات تسبر زلا دحرز دما راشان دحر تعويتا ات جلوبال ساوث مالتي بولاريتي زبال كم تعوت يدو قصريلو درون ريو دما لنا أمريكا أب زمن دونالد ترامب تايم زبلو زلو نحنا نعلم بوليس هيكونان نعلم بوس هيكونان سلازي مسكالو تردادينا كيدا لنا مسراشاون دنينا خنزرارب كنكل لنا تعبيت ان كام خاد جو بايدن زغبروز نبره زوات هيكونان كل جميره مالو لذي again كانت تحازو كنكل لنا I prefer a longer war to a bad deal. That there is greater incentive to prolong the conflict, according to both Russia and Ukraine. So they will keep fighting. That is the conclusion of this American intelligence report. It directly challenges President Trump's claims. He keeps promising a swift end to the war, but now he appears to be having doubts. He cannot say for sure if Vladimir Putin is going to accept this deal. So this is where we stand. After 3 years of fighting and almost 2 months of Trump's mediation, there is no peace deal on the table, and that has not stopped the US from negotiating with Ukraine. This time we're talking about the minerals deal. That negotiation is on parallelly. Zelensky has revealed that the US has sent a new proposal to Kiev, a new agreement for Washington to access Ukraine's minerals. Yesterday, my team briefed me on the new agreement with the US on minerals. As of now, it's a big, full agreement with how the Americans see it to be. There were the early steps in the framework agreement, if you remember, and after this framework, the full agreement has to be developed. Now, the American side proposed to us one big agreement, immediately. This is their view. I don't have any details yet with the Americans. بعفشا كم نريد لنا أمريكا بكل من قدي نتنا يوكرين ونا يقرفون له نت معدنات كحزوني فتن له بعفشا حدش ديل سريدهم كم زلوا ينقرا له أمريكا نجد كجبروا له من زي قداي زيا قبل علي دمان نتنا قداينا يوكرين كدوا له دليت سلامن فقر كسانة سلوا زخون ده كونس انتهى نتكال بلاناتهم جزية تبع لهم سلزلا فوكس تبع لهم سلزلا زيا قداي زيا كدك صلهم يمزدلوا زلوا we will see راشا لما فليت أمر له تكونتات زي كاب حماق ديل
ምጽማም ሕሸና ዝብል መረዳእታ እውን ኣሎ ወላ ብወገን ዩክሬን እውን ኣብ መወዳእታ ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ተብተብ ኢሎም ንቻይና ንክቕርቅሩ ዝገብርዎ ዘለው ራሽያ እውን ግዳይ ክትከውን ከም ዘይትደሊ ፍሉጥ እዩ ወላ እውን ዩክሬን እውን እንተኾነ ኣሜሪካ ንካልእ ኣጀንዳ ክትብል ንዓታቶም ዘይከውን ነገር ክትገብረሎም ይደልዩ ኣለዉ እንዳትስዋይ ድማ እቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዶ ይኹን ወላ መስርሕ ናይ ሰላም ከቢድ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ብውልቲ ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ ንሶት ዝብለ ዝነበረ ድዩ ክኸውን ወይስ ኣብ መንጎ ተስፋ ቆሪፁ ናብቲ ኩናት ክምለስ I think ኩሉ ክፉት ኮይኑ ይስማዓኒ ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ናይ ሰላም መንገዲ ክቕፅል ዝኽእል ዝመስል ዘሎ ብሓፈሻ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ናይ ዓለምና ምንቅስቃሳት ንመሃረሉ ኩነታት እዩ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ቁጠባዊ ኩሉ ነገር ክንርዳእ ኢለ ዝገብሮ ናይ ሎሚ ኣርስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ድማ ነቲ ስራሕና ሓጋዝ እዩ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክውድእ ኣብ ካልእ ይራኸበና ፅቡቁ